Gasa, iti biag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan kada kayo ti may sapay apakasalitaan. Dito'y drama tayo. Gasa, iti biag. Apay anarabian ka, anak ko. Ay, wala nang. Pasensya kayo kuman. Diyak matin nakaawag kada kayo. Ha? Nagpasyar kami ngamin iti kaayan ayat ko, nanang. Kaayan ayat mo, kunam, anak ko. Wala nang. Kayat mo asawan. Inaklon mo ni Daniel. Wala nang. Inaklon kun. Agayan ayat kami. Kasta ka di anak ko. Ay kataganad ka Adalom kumaan na imbag ti ugali na. Amangan no adda saan anasaya at nga ugali na. Ninanang mat. Ibagak ka na kayo. Nasingpit ni Daniel, nanang. Awan makunakkan ko na. Iso nga awan pagdanagan nyo kanya. Anya? Inaklon mo gaya mo ni Daniel, friend? One friend. Agayan ayat kami ni Daniel. Nasaya at nung kasta. Ngam kita agan anad ka kumakan kwa na. Ha? Ibagbagak laang Jessa. Adda namin nadamag ko idi. Ababaero ka no ni Daniel. Saan kumot apirpir dyan kan ka? Ti kunak laang aganad ka. Anya? Sika talaga, Elvi. Tila ibagbagam. Amangan kit dimat no adda pa naggustong iti kaayan ayat ko. Iso akas na tibagbagam. Ha? Nagpadaan nyo lakin ni nanang. As tamit lang ang tibagbagana. Makapasurun. Anya? Kasta timbaga ni Elvigan ka, friend? One friend. Isoan na insulto gapo iti kasting imbagana. What? Di na pila ibaga no gusto kini Daniel. Saan akas dyan nga ibagana babaero? Ay na, bay amon Maminsan pa'y nga ibagana kanya tikas dyan. Uray gayim ko, tungpaak talaga. Ay sus, naguyong kamitan. Nasing patakmat iti panag ko na. Ngam no kas dyan adadadaulan dalaang ni Daniel kanya. Ay na, marurudak talaga. Uray gayim ko kunak tumat, lipakak. Jessa, anyaman dagiti bagbaga dagiti tattao kan ka. Anyaman dagiti idandanon da kan ka. Saan ka kumaamasta, mamati? Ha? Napudno ti panagayat ko kan ka. Katpulos adi kan tulukwen. Saan ka babaero? Akas iti bagbagada kan ka. Agyaman ako unay no kasta, Daniel. Sapay la kumata saan tong agbalyo ti panagayat mo kanya. Ikarik na ita. Kat sapay la kuma. Takasta kamat kanyak. Ay ayatan ka. Kat ikarik. Si kala ang tilalaking ayatan kan ipatag ko iti tong palbiyak ko. Ay, sana all kunakmanan. Apay sana all manan ti bagbagam. Bigbigat. Kato na, sana all kunak. Gabutan mo anag-date kayo manan kini Daniel, idi ka naman. Nagsapa ka kat, nag-out. Sika talaga. O anya, o di po nutin bagat. Ay wow, nagpintas matanday tabag mo. Sana all. Nagmukha kang mayaman dahil sa bag. Sika talaga. Regalo ni Daniel dayto kanya. Oh, kasta gadi. Madlaw nagngina day ta bag. Naimbag man ta afford na day ta. Siyempre awan tinangin ano para mat iti ay ayatam. Sa bagay. Kat, kumusta matandi kayan-ayat mo? Kat da kami lata Naragsak kami lata kas iti sigod. Awan nagbaliwan na.
sa anak ko. Saan ko maamasasair tiriknam iti dayto nga ibagaken ka, ha? Nanang, Adda ngamin ti maysa ako marek ijay ili. Nakuna na kanya, anakita na da Daniel ijay ili idi na minsan nga aldaw. Adda kadwa na sa bali a babae. anya? Jakmat masigurado no pudno. Ngam imbagaklaang kan ka. Tapno mapaliiw mo kumati kaayan ayat mo. Asino ako, Mario, tinakaibaga iti kastananang? Awanan bain no asino man dayta? Kayat na laang ti makadadaal iti relasyon, ti akin relasyon. Ha? Uray anya pa'y ti ibagbaga dagiti tattao, nanang. Sa anak abasta mamati, aging gaadyak na panaknakan. Kan maysa, amok kan mariknak anapud no ni Daniel kanyak. Saan na ang maaramid ti kas iti ibagbagayo? Anya? No asino man dayta ako, Mario. Ibagayo kan kwa na. Asar dengan nanti panagar aramid na iti istorya asaan mat apud no. Taamangan no idimandak. Gapo iti kastang aramid na. Uy, Jessa! Anda ibagak Ha? Anya mananday tanga ibagam? Panang dadaol ka di manan? Ha? Kwa? Nakitak ngamin ni Daniel idi kalman iji parke. Adamot ka duha na a babae. Anya? Hoy, Elvi. Kas iti nakunak idi. Uray aggayam ta. Saan ko asayangan ti panaggayam ta? Gapo iti kastang aramid mo. Day talamang daddadaol ti ammom nga aramidan. Ha? Amangan mat na ti kabsat na ti bagbagam. Kabsat? Kabsat ti kasday kaswit? Anya? Angam ala no saan ka mamati iti ibagbagak? Addakan ka dayta. Imbagak laang tinakita. Kan addamotan kan ka no guraan nak agayem mo. Awanan ka iti bain. Imbes agayem ka. Isakit na. Ngam dadaalam pay laang ni Daniel kanya. Uray awan gayem ko. Nukas matlakan ka. Anya? Ay na, friend. Ti kasayatan nga ranitam. Paliiwam kuma, ti kayan ayat mo. Ha? Anya ti amom, nupod no ti dandanon dagan ka. Saan mo lang amo? Ha? Kaya't mo asawan? Naipadamat ti panunot mo iti dayjay nga Elvi? Saan madagasta, friend? Ti ko naklang. Paliiwam ni Daniel. Anya nga iti amom, nuluklukwan na ka. Ay ayatan mi ti tunggal maysa. Amok analablabas pa iti panagayat ni Daniel kanyak. Di na maaramid ti bagbagayo. Ay kat nasayatan o kasta. Sabay la kumangarod, ta nagbidot dagiti tao, kadagiti idandanon dakan ka. Agpudno ka man kanyak, Daniel. Ha? Ado ngamin ti mangibagbaga kanyak. Nga adda ka no sa bali a babae akanayon mo akadwa ijay ili. Pudno ka di. Asino ti chismosa ang nakaibaga iti daytakan ka? Saanan anas kan no asino. Ti kanyak lang. Sungbatam ti saludsod ko. Jessa, si kalaan ti ay ayatek. Napudno akan ka kunak manen. Jessa no ay ayatan nak, kan ada pa nagtalik mo kanya. Saan ka basta mamati iti bagbagada? Daniel. Iti agayan ayat, saan ang maliklikan nga da pa nagdadahil iti tao? Ngam saan ka kumabasta mamati kunak manen? Si kalaang ti ay ayatek, Jessa. Ay, Oh, apaya kasta ti panagsinnaay mo si kabaklan. ay manan. Ay, tsaka mo no niya ti bagakan ka friendship. Ha? Diyan kaya tapasakitan tirik nam. Ay, Anya ti kayat mo asawan? I was walking down the stairs yesterday at SM. Accidentally, I saw your boyfriend with another woman. Anya? When? Hindi nakita nak. Kundilingad pay laang. Ngam nakita nga iso day jay.
Anya? Hinita kiti up and down. Kalbasan na, sinusilapak. Hay, no saludsudam kan kuana ket aglibak. Ay na friend, i-break mo. Kunak lakit din no naiduma ka kin ni Elfie. Saan mat gayam? May sakamat amang daddadae. Ha? Awan at talaga tinapudno agayam. Ha? What? Tapno amom anya. Dakkel ti panagtalek mi kini Daniel iti tunggal mesa. Iso nga amok asaan na amaramid ti kasta kanya. Jak pulos patyan dagita nga ibagbagayo aging gaadyak na panaknakan. Oh, apaya kasta tilangam, Jessa? Kasla da parikot mo. Agpudno ka man kanyak, Daniel. Pudno ka di ti indanon ni bakla kanyak. Ha? Di kan aglibak. No bilang tapod na. Ibagam kumatap no amok tar aram ita. Jessa, manon adaras nga imbagakan ka. Asika lang ti babae ti biyag ko. Nga mapayapat patyong dagiti dandanon dakan ka. Ha? Apay, napatpatag ka di dagiti gagayam mo apeke. Ngam siyak, akaayat-ayat mo. Pasensya ka kuman iti na ibagak. Kayat ko lang amin asiguraduan. Nupudno ti bagbagada. No napudno ka, ken ada pa nagtalek mo kanyak. Saan ka basta mamati iti pamerditi at tao? Itay pa'y apalpaliiwan ka, anak ko. Kaslad na parikot mo. Nana, Ibagam ko ma. Iti kasta, matulungan ka no anyaman dayta. diyak ngamin makontak ti cellphone ni Daniel, Nana. Ken mas naawak. No apay nga imblak nakmatan iti messenger. Anya, Mariribo ka nak, Nana. Diyak ka muna niya ti aramida. ay, jakam mo no anya ti ibagak itakan ka, anak ko. Hindi pa'y lang amin nga imbagakan ka. Adalom anaimbag ti ugali na. Ngam ti kanayon mo nga ibaga. Nasingpot ni Daniel. Kandakal ti panagtalak mo kankwan. Anya ngay ita. Nana, Amom no apay anaaramid na kan katikasta. Amangan ket di mat no ti babae akanayon na akadwa ijay ili. Tinangiblakkan ka iti messenger da di at Daniel. anya. Nasaya at nasabat ka, Melvin. Oh, apay akas tamot din tilangan. Kasla nagdagsen ti parikot mo. Ay na, no siyak ti sika, i-break mo ni Daniel. Anya di kaya't masawan. Saan ka kumamasari ti bagaking ka Lukluk kun nakalaang ni Daniel. Anya. Adakin ka no saan ka mamati iti bagak. Nasingid agayem ko ni Daniel. Isu nga amin na mapaspasamak iti biyag na. Amo. Kabayatan ti panagay-ayat, ken panangipat-patag mo ken kuana, at damot sa bali nga eten na. Kutyak amo, no asino tinapatpatag kada kayo, iti babae akanayon na akadwa. Anya. No saan ka mamati iti bagak? Mapan ka ijay restaurant nga si dagi ijay SM. Kanayon nga ijay dangag kita, tunggal malpas ti trabaho mi. Ijay dangag sabsabat ken ni Ella. Itaman pa yan daw ka ngay may, honey. Naka-order ako niti makan. Itay pa eh. Ha? Ay, kwa, pasensya ka kuman ha? Adda ngamin impasangbot ni boss ang inaramid ko. Awanan ka itibain, Daniel! Jessa, Pudno gayam ti bagbaga dagiti tattao kanya. Ngadda sa bahay a babae. Anya? Ket sika a babae. Apay, saan mo ka di nga among addan kaayan-ayat ni Daniel? Daniel? Kaya't mo asawan? Luklukon na klaang? Jessa mabitlaan. Ella, saan ka aluklukon? Sika, ti ayat. Anya. Pasensya kan, Jessa. Saan kan ngay ayaten?
Iso apang asim. Lipatan ako. Apay ang naaramid mo kanyak ti kastoy, Daniel. Jessa, bakawanan na ko man. Aklo na ka nagbidodak. Kinabudno na. Planok nga ipudnok kan ka ti amin. Ngaman niya, awanan ka itibain. Inayat ka nimpatag ka. Ngam kastoy taramidam kanya. Ay ayatan na ka di paiwan na sanan. Lading itak, Jessa. Ngam napukawan ti panagayat ko kan ka. Ni Ella ti ay ayat. Sapay na ko ma. Tamawatan na. Lipatan ako. Lipatan kamatan. Aklon ta. Asaan adatati para iti maysa kan maysa. Saan akon anaragsakan ka. Anya ngayon ako. Mamati ka ka din iti bagbagadag iti tattao. May papan iti kinababaero da dya, Daniel. Nana, No idi pa'y lakumadamo nga addan mangmangeg mo. Asaan anasaya at nga aramid na. Kat pinaliw mo. Naamuam kumaadakos. Iti kasta, saan kayo anagbayag? Kan saan kumaanasaktan tirik nam akas ita. pakawanan na kumanana. Sa anak anamati kada kayo. Nagsakit iditin akum ko kada kayo. Ngampod numot gayam timbagayo kanya. Awan parikot kanya kanak ko. Kasta talaga ti ayat. No ipatpatag mo ti may sa tao. Anya aman ti bagbagat ti sa bali a tao. Saan mo apat yun? Aging gaasaan mo ang napanagnakan. Napanagnak ako, nana. Iso amo mati akon alinuklukon aklaang dayja, Daniel. Nagsaysayang aklaang iti panawan ko iti dayja tao. Mababain akita kadag iti kagayam ko, nana. Ha? Nangruna kada Elvi kan bakla. Kasta unay agurak kadakwat. Ngam isudagayang ti husto. Ay, naawa na niya man na, friend. Tinabatag, katamo mo di pudno nga ugali na. One friend. Iso anak kiwin na suwasakon kan. Elvi. Pasensya ka kuman kadagiti na ilawan apa nagsasaok idikan ka. Ha? Kinapudno na. Mababainak ka talaga kada kayo. Ngam inturturad ko lang ang timakisalita kada kayo. Awanday jay, Jessa. Kas itinak mo na ni bakla, tinapatag kat naamwamon ti ugali na. Iso ahusto laang nag-break kayon. Saan a-deserve ni Daniel tinapudno a panagayat? Akas iti panagayat mo kankwana. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasalitaan. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyang. Insurat ni Donabel Aran. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itiing kay Panang Tarabay.